TV Stomurunzi nakutanjera eshaha zaba ibirize ciro neshaha eyamakuru gitu agacencwire kandi agutwakurundane rizoberi orkwijaga kusyaho ndi Elias Rutugusa bituntakaga kuretira ombwijwire de kambanze nkoreke ebikure byabwembiri mu gacencwire kireki abadikoni 15 batunse ubwo buseserodoti abaseminari yo 8 batunse ubwo budikoni umurimbara archdiocese mushize umuntu wa Kristo sacerdote utosha mwinochimerwa na rukundo y'amazuma emeruke nakuganyirwa project ya mizi agamazireho miliyoni 500 omuri Kikube. If they handle it properly and it does not get damaged. Bishop wa North Ankole na yenda bashweri no kwerinde byakubasa kushenya makagabo ninyongera kutanjera eshahane y'amakuru gita gacencwire kandi agutwakurundane rizoberi oruga kusyaho ndi Elias Rutugusa itware ryambara erizoba ryatunga abasaserodoti 15 basya hamwe na nabadikoni 8 ishabarisa witware ryambara Lambert Binumugisha nuwe yayebembera omugenzogu ogwo kutundisa isakaramento rya ordine Ishabarisa witware ryambarara Lambert Binumugisha nuwe yayebembera omugenzo gukutungisa isakaramento rya ordine ari Nyamutanga Cathedral aho abaseminari yo 8 batungisa ubwidara ry'obudikoni n'abadikoni 13 bakatungisa ubwo busaseredoti. Ishabarisa abanza kubakomera entanda aho yabashaba kutwara cyo kureberaho cya Yesu Kristo muri isa mukuru izina rya Kristo muwe mwigisa mukuru ikigambo cya mukama ecumwatumugire no kwicumitiza ahabarajo byarahanga muto humutima kureba ngo kimurasome mukikiza yabatuma kweza abantu mu izina rya Kristo no kwecurengero kurundanira abikiriza umukemwe erokwatansa mume mushikirize umuntu wa Kristo sacerdote utosha mwinochimerwa na rukundo y'amazuma mutakweronera ryanyu kwirikana muronda ya Yesu Kristo. Abaho n'ababanza kwayo kwiga kwabo aharisha abepiskopi kandi baterane kiragano cyo buhurizi omisho genaga abantu bona nondaganisa kuta mushikinwa no kumvura hamwe n'abayikungura ruhango afutantire mu njogu abene we yadishiriza bwanyuma nuko kurambira harutari omurisa akabetere imbabaza mutumo rukwera akaba hasera akabeza kandi akabaho umugisha Ishabarisa kuyaiza yatemiko n'abaseminariyo yaba hasera yabahindura abadikoni bajwe ko kijwara cyo budikoni nuko kwasubwe evangeli ya Kristo eyibahindurwa barangiriza bayo yakira evangeli ya Kristo eyibahindurwa umurangirizi wayo kandi yetegereze iturasome ukikirize iturikirize utegese kandi turayigeze ukitoreze na bwa nyuma yakurasaho kuhasera abadikoni abatungisa ubwo busaseredoti bajwe ko kijwara cyo busaseredoti basigwa amashuta ga Christmas rukwera abaganja bahagaruka bakwasubwe cyongwa okugenda kongera ruhanga ikitambo uratiri cyo rahongi kana amagaragawe ugahikandise nibanga ari umusaraba gwa mukama Ishaba Kristo mu Uganda kandi ryo muhezo wa mukuru w'ikitongore cha Vision Group Gervase India nabo yakurusya abatungo budiko namwe n'ubusaseredoti kandi yashaba bikirizo kwatanisa n'abasaseredoti aba umubuhereza bwabo ati abasaseredoti tino muri omumuro wakugira ati nowe ati nyonyo w'amani mukakorana ganje kona nabutunga buri omwe Kristo nambaga nsizabu saseredoti bwe buri omwe yaza kuterya story ye buri omwe ayi story ndingwa mbwenu nawe cyo nyenda kubatabarusya mutabaruce buzima kandi mbebaze okwakira okwetwa kwa ruhanga mukiciriza ngumube umusaseredoti nkawe Kristo
ombijerebye nikinji no mbizibu no mashemererwa nibaba barinita kandi emyoga mingi ibabasindika omparishes nehi babata nitwe bakubantu bahereza mwene uko tukubangira abandi bantu nitwe k'abanyarwanda barungi twongere okubabangira nshaba mu mutshabire imyoga yatwasibwa ahabwo ubudikoni n'obusaserdoti ngo mukama twere tubase kugishyikiriza kurungi abatungo busaserdoti bayohereza ubwo mu maparishes gatari gamwe na gamwe okwetorera ritware kandi wabe kigombe cy'abamissionary ba Africa yasinduka kuhereza umuyangari ya Algeria inda Aidan Bataringaya hamwe na Era Akiza mwebare munonga abanyamakuru bitu twagumizamo n'amakuru agacencwire minister w'ebyesente hamwe na nokuteka teceri hanga Matia Kasaija akwatanise na n'istongore cy'amizi batongwizeho project ya mizi erikwija kumaraho sente miliyoni 500. Programu ejine ihamizo koruguma na ikondi 15 kandi eje yombekirwa ba life AR programs omoroka gwa kacu omugombora ya cyakazihire. We have constructed water in the sub-county of Chevando, Rusenke Parish, 5 boreholes. We have constructed 4 boreholes in Nyamarwa, sub-county Nyamarwa Parish, and we have constructed 4 boreholes. Engineer w'ebyamiza habwa district ya Chebare Ben Sekuye nagira ngo eshongero bwenje bw'amizo mimerukeji okushika habuchweka 95 harigana okorga habuchweka mukaga harigana bw'amizi agatwireho. The water coverage for the village, like the village, the parish of Kachu has risen right now on 28%, from 6% to 28%. After construction of the new boreholes. Akero Margaret Mwebesa orukamisha nawe byempinduka y'obwiro mu kitongore cy'amizi no buhangwa bwensi kandi ujwekira umuhandiki mukuru w'ekitongore nico kimwe Dr. Alfred Okot Okidi agizira ngo project ejekozwe mu district y'Inazonka eya Chebare, Kabongo, Karungu hamwe na Padel. This is a very important initiative in that it is taking initiatives or money to the community. It is the communities to decide how they want to use their money. You cannot have human beings without water. So that's we are trying to augment that their desire for water. Minister Kasaija ashabira abatura okwejunisa kurunja mezaga. Here we call it Naikondo. But this one now is very efficient. If they handle it properly and it does not get damaged, it can even go for almost 5 years. Abatura ba Kacu, Nyamarwa hamwe na Rusenke basimira government aho ko batambira ameza go batwire nebejo nisa n'enyamishwa ezirumwe ko benempundu ebero ko rugo mu kibira cya Kangombe Forest Reserve. Gashakwa nwagaba Ambrose Katoto. Webare Ambrose nwagaba Katoto ntugumiza n'amakuru. Minister Bright Rwamerama ashabira abahagizi ba NRM okwerinda okwebaganisamo ahabwe byo butegeki. Minister Rwamerama abire nabugana habebembezi ababire besimbira mu karuruka NRM na nikigendererwa ecyo kubagarukansa kandi na no kwetebekanisiza karuru akenkumi 2026. Arukubugana habebembezi ababeire betsimbiro mu karura ko kwate bendera ya NRM akahwire. Minister Ramirama adusengo kubugana uko kubeire kugendereire okugorera enshobi ezakozwe mu karura kahwire. So we have reconciled and listened to their issues, and we also urge those who won to make sure that they consider their colleagues at any given opportunity of serving in the party, especially in the government. Minister ashabira abanyabutegeki okweharuka ebaganisamu abo kuba NRM nekibina hecurukajura enkwatanisa batakareta shonga zabo zahacyaro
nashi z'abantu buntu bakazeta umupate kandi zikashisha ubu president bikashobora gutwaye tingeji yeriyo kuturundana kugira ngo umuntu wakubasa kubona yenda kuja independent ahereze ekibine kitinisa abireki ahagira umuntu akwasire ebendera ya NRM. Bamwe babeire betsimbireho basimire minister ahubwo kutekaho urukiko ahubwo kuba bamwe bakatunga buteyicorizana nabwo cyo buntu bwo bwire ubwo korera hamwe habwe ntunguka yekibina twikizane twekibina kimwe cya NRM tukuma karuka president Museveni turege twatera 100% muri Sinjo district tutine mo kumusana no kureba ngo twabasa kwehemura okokwe umbindi ebina kandi ninyesigabona biza hano yabasa kandi begari biye mu kintu kingi na murongo bitwatunga byatonja kugira ngo buzima ko NRM kinamani kaniza gumizamo ibiro byona abandi bashaba batesi bakaruru okwerinde imivuyo hamwe no kurwana umukarura karkwija kenko 2026 gashakwa Sengenda Abdukarim. Webare Sengendo Abdukarim, Bishop wa North Ankole Diocese, Right Reverend Alfred Mhozi ashabire abarukuzo mu bushwere okwehara ebyakubasa okushenya obushwere bwabo. Bishop babagambiro bwabire na Gita bashubuzi yona arho hamwe na nomukazi we Adera omukanisa y'obureberezi obwa Emmanuel Cathedral omoroshere izoberi ya nyuma abazi. Ababwa nyuma yo kutere biragano byo bushwero burukwera Bishop abashabiro kugumana bije ko rugendo rubatambwire hamwe no kwehanangiriza abashweri nebona okwerinde byakubasa kushenya amakagabo abarangaterine atari umuntu wera wabatasa amina sikiragira ngo patana wabona za kushemeza mu mwanya sikiragira ngo patana wawe cyakuza bw'abatona nikiza kushemeza kisiyute mu n'icwaroye omuri kiza cyo contract mwerinde utatungwa n'umuhanga abantu batandukanye ushobora bakorera cyane bakora basayinirwa kapo habakora ikunga tubaye yajya tegeko yanjye it's called mobile phone, it's a personal phone and it's my right tubatansa social media tubatansa WhatsApp n'ikitabo Ogwakora isomo gishogo kugambira abakazi abarukusiga bahiza kugitwa bakahindura imico n'emitwarize yabo ahari bibabo empetani musofuza utakwata irebeka mugirebeka kuruka yawo nayo utakasha mu wabo after empetani mukizo bahindura rero kwitanga kwitugura kura rero bagana n'inga aha mukoro gukirweho rukurre byo butegeke mu makago bwa President Robert Rwakandare ugwakora isomo gishogo yatera abantu akahama akokora bakarwana senjaro mu makagabo nagakoze ubu bintu muka hari mwenjara nabo tubakoza kutumura mwenjara n'ikintu cyuma mu Uganda ze gukora munonga kwese cyo busije wa NRM enguto n'endunguka tintaseye amashiyeze n'endunguka tintaseye nagakora baho nurara enguto nekora baho nurara ngwino muri Ufaransa kwawe nkiwe okwese cyo busije wa NRM oguhona jumirira be byo butegeke abarukubaganisamwe abantu omadini n'enganda President Rwanise munonga kigambo cyo kweta amadini kugakoze so mu politics edini n'enganda n'ibintu bikwita ihanga bikagarara inyuma mbwe nabanza bakukozesa mu politics ko kugira hoteli yawe tiko hamwe ngo yeta kabera yawe ni yari mu kanyanga business yawe no yeta abanya Uganda bona hwayi abonye zo mu politics okerete dini yawe ningo Ruganda rwawe orukozesa ibintu ebi no buri umuhekera wihanga ahabwa TV West and Stuart Twino Mujuni Webare Stuart Twino Mujuni umurebi witu wa TV West umurunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na nukutorana okureba TV West na kuza humuka humuro ni ingaruka n'amakuru agandi
you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks z'the original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note everything kubienda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahiba rukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakozesa momo n'obulina mani go kuhinduka investor utandike kutunga ka center asimu yawe buri izoba yimata star emwe mukagitano star mushanju star emwe hashi kuteka musente kurugira kimwara shiringiro 10 zonka na momo investor kandi kiri kukira yo burunji nubasa kwiha yo sente zawe aho nawo akire kona ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho. ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konka tanywire mbogo nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka
nembogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje otwiro necyetengo ecyo gukorera heru konkoyi n'ubweremwa bwa sente Hayes Recruitment Experts abari kutwara abandi heru gukorerayo bakuretera umuce gwabusha abusho nabishiki abimyaka 20 okwisari 20 nibetingwa okukorera cyanyonye Dubai Airport nka stewards, customer service, aviation workers, cleaners, security guards, check-in agents nendiza nyamwinji visa na air ticket nebyabusha otaferwa mu cyogo okwanditsa no kwabusha free registration interviews nizo kuba cheka mbarara arwa mkaga ebiro 23 na Sunday 24 byo kwa mnanoku rero bakasese foot poto chenjojo nemyanyeri hihi nebiro 26 hamwe na 27 byo kwezoku ari bomba grounds foot poto shebiriza kasheshe esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani itano hamwe na not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga Kayumuka humuro tugumizamo na namakuru agacencire kandi ageshwekeki abebembezi batongwizeho amizgarwe cunda ombyaro hamwe na nahishomero erya Bosabura Primary School Rukshango mu district ya Kamwenge. Emikoro yo kwisitaho y'obuhereza etandikire no kwiguraho kaminuza mbecura hishomero rya Bosabura Primary School kandi zimazireho miliyoni 4 mwisho wazo twara umuntu wamwegese ko rabikoze se babagise turaza kubikozesa kurungi manya obutwaro ubwisi turukwega toileti umuzima yizwe tukora ki bitukozesa konka kushanga ngo hati y'abana bitu bibenda kukosa ryo stine mu makagitu nazo niki nimbabazi kaminuza zirimo binabiro by'abishyi no mwanya go kubahereza ubuhizi baba bari mu mice kandi hona bombecereho na tank z'amezi andikana nezi zaza kutaho impingisa kandi zongereho nabana okukanyumishomero bako tubiye turi kubi nabana hati batandikire kugura hati ngabelijam supportingire abantu ba district ya Kamwenge nangwa no ma district agandi bakura amezi kubaretera amezi umakagabo kongera kumbeka toilet so masomero kwereka tank so masomero bakatunga amezi y'isomero so that abana barice kubona kwa ahisomero kuba batayine mezi so ni insima president wihanga kureba ngo nakwataniza na namahanga gandi ebi byombecerwa bicitongore cha Jesse ubwo barukushajwa ba Join for Water project yeno kabane tandika 2 tukatunga ukusaba kuruga hali isomero ubu nibaraba muri Kamwenge District Local Government Education Department nabalenga hukueleko kusasa kwabo kubaina isomero ngu isomero tirine sanitation facilities ezikumara sikira enrollment ya bana ibaine so basabire Kamwenge nayo ikira ikitongole cha Jesse onaitwe twalenga kubaza na kama baita ba Join for Water tuboleka need ya Bosabura na koraba mu Kamwenge District Government yabatolekeye abahona bonjire batongoza hona miza garecunda omurukiyagara omugomboro ya Kahunje kandi agangaisha kwera batura okorgombyaro bishatu nkamiyora rwebukwato hamwe na Kiyagara kandi gamazireho miliyoni 107 kandi nagabusabiro bintu gakyaroho so akasente mujja kutandika kusasura akasente kataito bentu water board neja kuikara netekereza netaha akasente akankunira tikakuja kubalema nuko akasente ako nikabanka sobozesa national water ku maintaining amezi ago gama nguru pipe erabechwekere bagitekeho tap ziraba zimwe za public ziraba siskaire barore ngo bakoraki bazgara yaro yarwe kwato 2 miyora 1 miyora 2 so anizaga ibyale bitinda kwa water Binombo wa holes kwa kabe batina mu mizigata so amizaga manyango nigaza kwera ko abantu bakuno so mainly reducing a distance yo kuruga abantu batahangize zo kugayisya hihi nabo abebembezi bashabira abantu okwataje project ezi ezabahebwa now mutwongere nebindi Gashakwa Anthony Twin
Webare Anthony twine tugumizamu n'amakuru agacencwire abahereza bishati 12 bajwara bwanyuma y'imyaka 2 barukushome by'edini ahari ahakanise ya Desta Cathedral aho mu rurembo rw'Ambara RCC w'Ambara City niwe yaba ariyo mujenyi mukuru kandi yashaba abahereza aba okubeco kureberaho. Omukorogo gwakorwa mu kanisa ya Desta Cathedral eriko Bishop Nathan Ibrahim aho mu rurembo rw'Ambara abahende mishumo yabo bamazire myaka 2 barukushoma amashumo gakwatine by'edini ari ngo ya certificate na diploma. Hatuwajwekwa. Now we are going to be a graduate. On your head you have put the ministry to the people. That gown you have. Okushomesa amrundogo kobekwebembiremo aba Joshua Nation Bible Training Center. This is our 4th graduation to us who are in the West, but the most biggest of them all. Abarkwebembera Joshua Nations arengo ra Uganda, Africa, Nesiona nabotababara amukorogo. We encourage all the students to embrace the programs of the government. And so thank you. Congratulations to you. Abakuzirije okukira abatahi babyaye kumbikwata no kushoma nabo bahebwa ebikwato byo mutano bigende bongere kubahwera omkujanjaza no kuri senjiri entama za mukama. Ni murango cyaberizo wa Desta Cathedral hambarara ne kintu maybe nimbasa kuba ngwire konkati kikabago muri mbarara okubasa kujweka abeji ba pastors barevo n'abaryo mukutendekebwa okumara umwahagona bazwekwa erizoba ahaburebereza mbwenu batunga ne message nungi eko bahiga obateka wenkofira bakigama n'umujintu mukuru RCC w'Ambarara obatekaho kofira bazoro buhereza obatekaho kijwaro babone responsibility bagende baze kuburengira mukama witu Yesu Kristo niyo shonga wenchi kandi tutirabone terane boma nubwo murimo gw'abahurogo nubwo murimo gw'abarisa okusingura emyoyo kuruga 2011 paka 2014 no mwezi gwa mwenda aho abantu barizire kuyanza zona kurugensi zona abantu bakiza omwanya gumwe kureba mukama ruhangaho kandi bakataha bine nebirabo bitari mwe na bimwe harimo za piki harimo mfaraso harimo smartphones harimo ne sente harimo n'imitu binyi byona yorezekwa n'ibihebwa ahabuma ground 2011. Bishop Nathan Ibrahim yonja kugamba aburgo bwebi byona kandi cyo mutano munonga omushitera niki no kuterana kwa ba bishops ba reverends ba pastors amakanisa gona tukiza omurumwe bomiri gwa Kristo teacher Desta teacher Holy Spirit cha King of Kings necha bona abana bahanga kandi yorumwe ogwa bomurundi gwakana okushomesa no kujweka abeji ekikechi ngubagende bonje kuri saje entamazarhanga wa TV West ndise nyomo Gideon ahomrembar webare senyomo wa Gideon tugumizamo na namakuru amashomero kwetorori hanga ryona izobe ryanyuma abaziyo gacinjirweho ahabwa tam ya kabiro mu butongore abahangombye bwegese nubashaba baziro kumanya abana babo ebarabe nubakora ombwire obwecumuro okubatangira okwejumbero mbekorwe bitashikire mu butongoro kuja ministry iyo bwegese abeje kwetorori hanga arengura primary na secondary bahumwere izoba rya nyumwe baziyo ebero abinabere bikozwa munana omwaka 2025 bazire batahi banje mureke abana tubahereze ibyo gukora baba umucumuro bareke kuba idle. Yes, nitumanya ngo ntaba hariho za coaching hariho supervising bitabo but besides that hashemeye kuba hariho bindi basics izuba rukora umunjomwe no basako boyine maid bariyo no basiba mwayo urwo mukozi twena tujya abakozi reka babazi bamwe kitini saba menye memwe kandi nawo bija bamukwasi
bareke kuheza kurya bakaguruka isahani. Twege kushaba n'abana bitu twaba turyo mu maka ukugira ngo abana bamanya ngo burizo n'icurungi kushaba utakabyamire ningo mukasheshe cyo nkiza kutwera abana kukoraje bari kutina ruhanga kandi bari kwisa ruhanga kitinisa n'amaka ngito. Emwe abazira abakozi ni muharo ubutumwa obabahereza. Ari tubine amaduka tubine imirimo yiturukora tumanyize kugenda n'abana bitu abana cyo barukorgamo ubwiro bw'ingire kibihiro mbasi geza ko utasugoma nuka akabo kuzerera kahenera kwasuruwe n'indwara zotari kucenga kucyaka bikwatirine nemermo abazire n'abashaba okubangira abana banyu. Ubu nobwire ubwo kushanga ko muntu nibasa kuje twayiga kuja mucakari nabasa kweteka tekere cinto je tuwakora wo inobwire nibasa kwega nke cyarano wo twirege umwana wishomera ku byo bwasigara kugira ngo umvaka yawe yasimya phone inga yasimya 6 basa kuje tuwayikore cyapasa kurete tasa banga twereza abaserikali kuma abantu binzi kine mukoni 10 enga rather 10 azabona abaserikali mweno bwenge bwarga hano mutwe umutuma kabukota kurungi engaro zigakora abana batandike gukora abo ko arahanga cyo kwasaba yona arahanga kari no mukozi kandi cyo yakarusha bamwana akateka umusiri kwamane ngwa aiden ateka madama na awa ngwa akoremo ecumuro cyatamiye akabiri okuja abahango ombyo bwegese na minsi y'ubwegese nicyo kumaresa bitisha tuzonka abazira mwashaba kunja kwetegura tamo eyakashatu abuko gitamo ni nkuru omagara agomona omweje banga amashomero bire byinshi byo kutebeza byinshi byo kubatangaza za stress zikakanya konka this time reka tutazitumbana kandi tukaziboreka ubona zuzu umwana bwa mbere kare utaza korora kapaparake byo rukwenda yaheza komuka abukore burizo ba wanureta ho kimwe ukerete utari no muze cyenda stress kakufutera ukakwata umwana ukamutwara mu town esente zikire cyo kubanza ecyakabere byakwandikiro bereba nkabyinja ko toratandikire kare planning sente ezora boyine oben kwembye binte byo rakore okora beno otasia oben ko bashoboza abo kuba aho koma kushohoza mnonga kuchira entasiyo yo kutasia nkija ku affecting business yawe kandi ushange cyagiretera okucumbagira abo TV was ndisenyo Gideon webare senyomo Gideon umurebe wa TV sto murunzi ninyongera kusima aho turebera ko nakiri omakura gacencwire kandi nazagaruka mpumureho ninjagaruka n'amakuru gandi Oino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nene kuri ngizo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa acome ko Central Market room number 17 Mbaguta Street Omrimbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hata n'itano cyenda ngenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izuba abino buhereza bw'umurembe katochi yino muzigayo katochi Kenya mutino okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahubwo ko natongoze cyo kunywa kisya ecyakatochi mugume munywecho katochi yino bunuzi bwayo katochi Kenya mutindo katochi Katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hango nego baka bitfuza ndibirigeze company limited utakagize imyaka 18 utanywa Kibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan zahashaje inche bakuretera voluntary savings group savings institutional savings hamwe na junior savings dero twahika
agriculture loans, bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans, hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Nyakayejo Mbarara City ahitaje rukuru bina matajo muruti koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebikuchaho za website www.sako.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note 3 5 Chibaya Youth Development Sako, Unity and Development. Wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima ubuheza bwa Fresh Solar Uganda itatanga pesa solar Fresh Solar Uganda bajatanye nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi ngagenda bwa yisebyoma Konga kurugana injiko za machine zanjye nyine bazona zije intelligent ahaba rwire bakwizeraniye mbakoraho so ni cyabantu nubwiye nkuze mu buhereza mutereze Mgeniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebukira hotela, noti 8 haja tuna mukaga, hatano na mushanju, ngaga ni 5. Eyabusha. Usiri kwa badongo baraka tuli kundongozina. Duvera chauda duri kino kigaji kyaffe kyennyini kati ebule okododa okotyongoka kwata kano Muzee kano bakayita bati painako chauda duri kakamudwa munanasi bojo mutodo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi iye naye nenfuno w'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komore tumeka kwa multivitamin drink. Tafyo musiyamagara marunji. Nituyamba kwigure misi. Kereta mana masyo mbashije hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwataka Rose multivitamin drink. Otutuma tubana stress. Etukumeta Rose multivitamin drink. Nichikorwa bakaboze Health Products Limited. Chamibwe UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana 20 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetoro rihanga ryona okushubura no kumanyibira kukiraho 02 15 0 Muzamo n'amakuru agacencuire kandi agishyuye keki abatura bahigwa kume byo bahangwa kandi bakarwana n'ubworo obwe bari kubicaranye insiya yabo abacheni sako erukushango muri kashekuru Kitagata Shema district babirene bagaruza abamemba babo obwe bari kubahe bintu ebira by'umugoro ebiremente embuzi n'ibindi binji ndebona abanyuma bona bahibwe mtu yo kubyara aharumo mwani cartus na za gas zo kutekesa ngo bareke kutema imiti okushishe byo bahangwa twenda okuhagira okurinde byo buhangwa so buri mwaka twenda abantu base kuyamba okongera okurinde byo buhangwa mbere bizo twahereze imiti kwingana na 10 isigoze imiti kandi bamemba n'baza kubyara n'amaskongo umbwire butaruburingwa nitensa kuba twine cyangwa twiyamba akurinde byo buhangwa twine ekitwe cya ESG environmental social and governance onkite twata munonga akintu kikwatira environmental twenzere munonga ngo tutungure buhangwa abantu bitu tubahereze imiti aho onuto agabira imiti yo mwani ninga seedlings ensugo zo mwani abachenyi n'abajyango biteguye kwimisa byomwe bakamuyo mugoro otine kiyamba bakamuyamba kandi notine cyane bakakimuha ndero ubona bakatungukira hamwe hatari mu kushorora tuma
banyangu abeterine tuyino mwuga tuyino mwuga gwo kurwanya isoboro mu maka nabwo icyo itenka kishenyi sako okunda kongera ibyentungu mu maka g'abantu mbabitu tenda turantuza amatungo babuyijo itenka kishenyi sako tubinire program nungi munonga omeno tubinire ronezi ezirukubasika ayitwiniriza school fees loan agriculture loan aho kwishyura ukafuna akasente kandi ukagenda ukatungura amakagawe niho wenkoke tungira bakazira naturally bakora munonga cyo kurerana n'inamba ya biri mpango konka nimpiga na munonga basigaza bato nabo benyigire omukusevinga na numugura shares ubansikeza bamemba abahibwe birabo nabo betabira mu kazano ako kugura imigabo okutandikira harugumwe nahangura twara umwana naza mweni sima kandi ngera nzakongera kureta nabamimba bandi na ngente mizoba ubwo birabo page ni zatu ya mukugombo kandi ni sako naza kurgaha yarangi sindi somwani next season ibere mbajya amateko promotion neza kwenye koze sente lakini gure mugabo ni musima buhereza bwayo bamemba bishatuje n'abanani bo basimirwe kandi imbibo zo mwanya 15 nizo zigabirwe emicungwa 200 cartus 10 efuka bishatuje nina hamwe n'ibindi byinji gasha kwa Michael atwakire umurushema mwebare Michael atwakire mu district ya Shema tukomezamo na namakuru umwana w'umushi w'imyaka 12 na rundo buyambi obwa sente miliyoni mukaga okuza kushemeza bwa urwire bwenkazi omurakatyazo omuri Kashade mu district ya Mbara aine mukama praise w'imyaka 12 y'obukuru ari kushoma kibina cya kashatu bamushango makaga nyine kutizala nyina ahari kubera nyoga hati omucyaro cya Karukushu Katazyo umurwizi wera Kashari Mbara district kandi yatutebeza ubusasi bwe nkunda kushoma nanisha abashana baryoko abanyambabazi babasakunda gurana yenze kushoma nk'abandi nyina wa praise Jackson Nduhukire yatugambira ko abona bwine n'umwana we ngo ubwanyuma yo mushija wo kumunagaho bwanyuma yo kureba imbere y'umuhara yayongera umwana kukamzara harwe kipipi iki kwiragura konka kakisho karukura then kutwabe kiyabamazire sande ibiri umwana cyo akwantuka hagaho nkako kahagereka namutwara mu irwaro na hati cyo mu irwaro praise aine mukama nasha babanyamba bazo kumuhwera bakamushondera sente miliyoni mukaga ngo bundi akashoma ayikirize kiroto cye cyo kuba professor ni kunku bandi aho ni mpora ni shasha nkura ni yakura ndikushasha kana nandi yo mukarase natanka kwegwa kuzaje nanaka nakoni kanshasha nabandi mukarase ndakura kutwagiro mbashaho bakakebera kasaba shangitaru bagira ngo nenkazi nkumuringo gumogo kwirukangira praise ababwizwera WhatsApp group bamutwara ubuyambi bwa miliyoni imwe cash emyenda sabuni hamwe n'ibindi baze kurundanira akakade kamwe mvanyigana yaha barite mugati bota miliyoni nanasi sabuni yo kozya na sukari kugira ngo bayambe kukozesa afamily ka basic needs itenka bwizwera WhatsApp group tubaze kurundana sente ezikuyikaka kade kamwe kandi erizobe ezitwareta tukatandika urugendo rwo kujanjaba umwana ugo tukamureterana na ebintu ebindi bikwetagwa mu mbere ya burijo umunyambabazi no basa kwera praise orukusinde ko bweza asimeji ya noti mushanju ina noti 2 9 8 kandi kumazina gaba mwine Geoffrey Evans Taremwa ahabwa TV West agacencwire webare Evans Taremwa kandi abanyambabazi ntibashaba mongere kwatira ku mwana ugwe nawe abase kuba naraguza kandi akacizubwa kagira
amagara marungi kabandi bana twagumizamo n'amakuru abeji omashomero bashabirwa kugira amasiko kandi bakeyicerezamo baba bajya gusingura omishomo yabo ebigambirwe abashomire makobore high school omo district ya Rukunjiri obo babiri batayayira ishomero ryabo izobe rya nyuma abazyo Ebende mukuru w'ekibina cy'abashomire yode omwesogwa aba bagizire ngo nekikora beje kutoma hamishomo yabo kandi bakagira okweyicerezamo the current students ningashi abana bahati bajya amasiko tubatemwa amasiko tubereke ngo nikibasika abo kuba nitwe ubu twabentandika umushomereryo ti kugira ngo conditions zikaba zizibonire munonga kunga hakabaho kusharamu habaho gukora munonga abo timwaka abekuru no kugira kuba disciplined ba facilitators ringashaba obis babagira ngo they are 3 dream killers okwehuzia ebyabakazi byo kushambana drug abuse na alcoholism once they have such values start mwebyo then success becomes automatic abashomesa nabo bashabirwa kugira nkwatanisa nabeji kuba yambaho mu kushoma kwabo mwe nishaba abashomesa baba high school mugira ukunda imukora wakunde cyo gukora umwana noja kumukunda no musya ahacyari kwenda let's plan ahead, let's plan for 20 years time ababwanyuma yo kutayayira ishomero batayayire no wabira headmaster wabo Stanley Munabi nekwe kushaba bejo kugumana bejuke birungi eri bashomesa babo babakorire kandi abana bandi bona abasigaze n'abashija n'abakazi abashomero mu masomero mujije kugira aho bwire mutayire ho bejetsa banyu aba bakurize bakabara biro ubwiro bwabere bugumire ubwo masomero gabe gari make ubwo basomesa bari bace ba appreciating ninga kibagende basime ba headmaster n'aba master abandi babasiriho umbwire bwabo kugaruka kubibaza no kubasima abo kureba mu yatungo bwire maruga imanda ya mande ya nyimatera mwaje kukize kitekateko cyane cyo kuzara cyo kugira mu ndebe munsime abwe n'abakorire uwo mukiro mu students banje ukora bo mu makobere high school amashomera menji gacingire hwizoba ryanye mwabazyo ahabwe cyumuro cyatamu ya kabiri gashaka Dan basibye webare Dan basibye naza kumuraho ningaruka n'amakuru agebye mizano Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira imanda zitazi umwe na zimwe nebyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konkebere abakugu omukampani ya Moviti bagitsire birungo byoba omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagora ombero gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona wakozesa momo nobu inamani go kushashuje bwagura uri kozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashuja nubasa kongera hazi wabo ine uri kozesa momo advance ejo niyo momo amani agaru kuretera kukiraho. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a
nothing to lose, so I make it harder. Hold back. What, Jack? About it, so many people do be cool and look smarter. Sonny! Saved by Leah Williamson. There's a party over here, so you wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. You've seen nothing yet. This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Palmagic Prime, channel 303 on GoTV, and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus, or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by UCC. Nabaramsi ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafeero muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Eki nikinyarakyiriza ahabw'okuba butandezi nizibasa kwerinda waba notambura tameisho ahabonero oburi aha muhanda kandi ureba aho rukuza yihare kozesa esimu waba uri mu muhanda tambura harubaju rw'umuhanda umukono aho imotoka ziri kuruga banzo wetegereze je waba noza kushara uruguto waba uri aha muhanda kuraterebera jiro ebiri kwebwa twena turi n'amagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Kurage byemizano urugendo rwa timu yihanga ya Uganda Cranes umumpakeza cyane rwahenderera izuba bwa nyuma yo kushohora umumpakezi obwe bari kusingwa ba Senegal na goremwe ahari 0 umukota finals zempakezi ahamuzano gwazandwa chai cha Mandela National Stadium umuri Nambore. Uganda yayigita ahamahanga gandi agano mu Kenya hamwe na Tanzania bona babiro batebekana isempakezi kandi bakashohora rengo rwa quarter finals. Kelo beaten. Cross laid inside and the chance here for the Teranga Lions, and of course they score. And it's the opening goal for Senegal at the Mandela National Stadium. Beautiful and bold finish it was inside the penalty area. It is a Ugandan Senegal 1. Omar Ba, who plays for Union Sportif Gorene, Brexit final for defending champions. And Senegal with the reason to celebrate in the Pearl of Africa. They draw first blood at the Mandela National Stadium. Libase Gueye led it perfectly. Good control. Down from the far post. It was Omaba off his chest with the first touch to get it so important in terms of that player went in for the final peaceful execution. Anyway, ibyo ne byatima yihanga ya Uganda Cranes
makuru agandaga iby'emizano umuhandiki mukuru ow'ekigombe ekirukura emizano y'amashomero agasini yo mu Uganda Chris Mugisha ahakanise ebirangirirwe bwanyuma y'emizano y'amashomero agasini ya East Africa okendera ahizo byanyuma bazi Kakamega omwihanga erya Kenya. Uganda niye biresinjire empakezi bwanyuma yo kutunga emidali 15 kandi yo Kenya ikatunga emidali 13 konka Kenya izire kuranjirwa nk'abasinguzi bwanyuma yo kubagita mu eza primary hamwe na empakeza bayine oburema hamebiri yabo ecyabanya Uganda bahakanisi. Empaka za fiasa tuzikomekereza naye nga timu zaffe zikolera bulungi nnyo tusobodde okuwangula ebikopo bina bakubye kuli table tennis abawala table tennis abalenzi lawn tennis abalenzi bakosa ne badminton abalenzi zezo medals nyaze tusobodde okuwangulira timu Uganda tuli basanyufu nnyo era tuongera okwebaza bakama baffe kusomera basobodde okubanga batuwa obuyambi bwonna. Kedia comprehensive school tulina okushemererwa bingi munonga bwanyuma y'uko singa ekikopo ky'omupiira ogw'emigyero gw'aboojo banyotera timu ya Musingo high school kandi ebyeryo zimwe mu timu z'amaani goal zibiri ahari emwe. Amanya tuli basanyufu okuba nti tuwangudde ekikopo kyaffe ekisooka nga Bukedia comprehensive guno mwaka gwakubiri nga nine Bukedia comprehensive era tuli basanyufu nnyo kuba abantu bange tuwangudde nga fabula tuwangudde ng'eggwanga wabwe tujja eno tuba tukiikiridde eggwanga although nti essomero lyeba litaddemu buli kimu kyonna ekisinga obungi era nebaza nnyo bakama banga basapootinga okusengera ddala right honorable speaker yebale nnyo omulimu gwateeka gwakola emukyala eyeewaayo okubeera ng'akola ki asapootinga ebyemizannyo. Agwo nigo makuru agutwabasa kurundanira izoberi kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Ntubusa nikwendeza okulala kurungi. Of course, na n'omuntu yaba yine kikwata ngo obstruction ensheke zayigire for example ensheke z'omushaija. Yes. Man ayine pipe. Okay. Yes. So agamizi na amakuri spam zikorwa kwa hansi kungazi negurwa mu rusheke mpaka zikizira kimwe kahe. Yeah. Zikizira kimwe mpaka izira shohori. Akashanga ile squadron muhanda bara. So yes agataho ina utire akarwara so zikorabo. So shangana n'omuntu yaba yine one